بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo hatiranan, sabarang sinabutan sin pagpamahalaya kini, patauron namo in panalam salam kaniyo dahil ta panghindua tarum sa adlaw manghindua kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala pangmayan kita niyo itangkis niyaring hamarayaw pasarayaw-rayaw iwan bang man kita niyo itangkis niyaring hamangi pamarayaw. Batsaba biyarin na kita niyo hamasa mataud na pikilan si manusia. Di na mag-arad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyo-tiyo na kuman. Na jari impang hindua kauhaan tag-upat ka jam. Suway panghinduaan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala pataurun. Ang sabab niya, supaya imulka iwan simbala, iwan simpit na tumangkis din kato taniyo. Kasabab, sinangayo kita niyo tulong iwan tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab di na matabang sintao. Kaniya nagtabang. Yung kaibanan di na makatabang sabab nagigiba kang kabang. Kamatauran yung kabang natutug. Nabiya din yung katabang mo sinatutug. In tabangun natutug, in tumabang natutug. Dahil nga sabab yan, bangkitan niyo mga kadto, mangayo pa Allah Ta'ala na nagsisipat siya sinsipat hayyul qayyum. Di magtu. Na yadto mga anak po na mo atiranan, aula-aula na inya rin nakarurungo gini, pataurontan niyo yung panghindua atan niyo. Mauli in pangadyan na to haruman ini, masira kita niyo pangadyan bunga simpag iman. Magkagunahan kita niyo bunga.
bunga simangga. Magkakunahan kita niyo. Bunga ruyan, di kita niyo magkakunahan dahon duyan. Bunga ang kakunahan na to. Na. Lagi-lagi pangadyan na to, abo nga simpag-iman, masikitan niyo pangadyan, bunga simpag-iman, antara singguro iban murid. Aruman ini, ganapan na to, inhindo simurid paguro. Muna-muna ha suratul Luqman. Iwan ha suratul Ahzab. Iwan ha suratul A'raf. Falman sinallahu ta'ala ha suratul Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Amuyaddu. Ayat ha suratul Ahzab. Hindu singguro pamurid. Ikarwa ayat ha suratul Luqman. Wasihat sin Luqman ha anak. Ya bunay, aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Yadto. Na. Muna ayat panagnaan ha suratul Ahzab. Pabaita sin Allah Ta'ala kato. Impabaita lakad. Kaya unahan sin lakad. Mana sin lakad, inati sin lakad, bukun lumakso, bukun lumakad. Sarawa hipapahugot in panghati. Sa bunnal tuod. Lakad kana lakum. Suway aun suntuan tani. Mana sing suntuan, suway aun singuran. Natuhanin nagbayta, suway aun singuran nato. Kena, singuran maguno. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Na, ing kita niyo bihaon, mabaya mag-agama. Insuntuan na to, biyayta sintuhan mag-agama, hisiw. Maba pungot, nagjujuba, hansam, bukun. Hisiw. Amunin biyayta sintuhan ha ayat ini, hindu singguro hamurid, insuntuan singkatan, bang tungod papagtuhan, hisiw. Walakum fi rasulillah. In Rasulullah siyo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Okay na? Ika-isa. Ittiba. Subay siya singuran. Singuran ha uno. Singuran na to fil i'tikad. Singuran na to ha pamarat saya. Hindi ha, unin pamarat siya sing kaibanan tumudlo. Uno yan, hindi ha. Nabangway roon na uno niya. Una-uno ni tudlo. Bang ikaw to. Way roon na niya un. Nagtayat siya, way roon na niya un. Uno na yung kawon, nabihan. Bang ikaw. Way roon na niya. Nagtayat siya, biya din na. Bihan? Bihan? Amurin niya. Naig siya dyan siya yun da. Kena? Na. Al-ittiba. Muna,
marad. Ikarwa, iktida, simingod. Ikatuo, ihtiram, pag-respect, pag-adda. Amuyad to yung singuran taniyo. May tayad tuwitaan kita niyo sin Allahu Ta'ala, nabi in singuran haitikad, ampa uniform in atay. Wukun uniform in badyo. Ampa magsali in pangatayan. Okay na, in police, aun uniform sin police. Police, aun. In sundalo, aun. In pilot, aun. In imam. In mag-imam, aun. Aun nag-imam, kikitambikin niya, pagkatawahan sin tao. Ay, kamu mag-imam, kikitambikin niya. Okay na ito? Ay, ikaw na, mag-lead ka sin pagtuhan, umalupatuhan siya, kalipagruko mo, kikitambikin mo. Makahapos. Naunin baita daindi, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Suntuan, iwan sisinguran, uno, pamangi atau pamarayaw. Pamarayaw, hisin nagbaita. Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, bang insinguran na to, hapag iman na to, hapangahagad na to patuhan, hinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, way magkalo. Maita, hangka atay. Okay na? Naingan sinatay na to sali-sali. Sa dugay. Inatay na ini dugay. Inatay na yon dugay. Sa saliingan. Okay na? Hangkanganin atay, iwan hangka pangaharadin na atay. Walakum fi rasulillahi uswatun hasana. Dahil nga sabab yan, bang nato dihinangon, in ayatin ni, baugbukan nato, di nato agaro, nimbayta sin Allah Ta'ala, magsimpak in pag-iman. Dugay ngin atay niya. Inatay niya nagsasambahayang sa ayat pinangtung atas silangit. Inatay niya nangadji sa inhang sipak yadtuha uno. Yadtuha kisisi. Muna? Ba? Bang ikaw to? Okay ra? Na. Suntuanin nabi hapag iman. Na? Napag-ubusin iman, uno pa. Tuntuanin nabi hapagtaat. Uno pa, katansin pima yata'allak bainana wa bainallah fakudwatuna Rasulullah. Ingkatan manunjo kitudyo papagtuhan suwain singuran na tuisiyo. Allah Ta'ala. Bukun tao, bukun daguro. Himita to bukun guru. Nasa babaong guru hansam, awang bukun hansam. Bang ikaw to, ising guru favorite mo. Mayroon. Naon siya, naman lang, yaw lang na yung guru favorite ko, hangka akal kami, hangka tingog kami, hangka buhok kami, hangka gunting kami. Nagawa, biyaitaan na kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo natin hindo sing guru pamurid, insuntuan mo. Kapag iman bukun ako, hisiw, ako iwan sing kamu insuntuan na to biyay ta sintuhan, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Uno siya, syai'a wala hasana? Hasana. Na, ingwa niya, bang bukun na di ninangon na to suntuan, insuntuan na to syai'a, laysa hasana. Kudwatun syai'atun walaysa bikudwatin hasana. Okay na? Na. Ayaddo. Na manjaring ayat ha suratul A'raf. Paman sin Allah Ta'ala, khuzil afwa. Fi'il amar. In fi'il amr,
yaqtadi lujub. Mga umday tak kay musintuan halawm sin ayat, hinangun, ininang yanuno. Wajib. Ini, hud, fi'il, am. Kumanda diin. Dahil nga, tagda po langit iwan lupa, harapkan siyo. Kato. Uno inda akan kato. Hujil apwa. Ay ikaw magbungis. Ay ikaw magdugal. Okay na? O? Kaya din lupa sin tao diurugalan. Pagdugal ka kuno. Na. Inuusog hansam nagdugal, bukod na siya hansam. Kina? Dahil nga sa babyan, inta uri pagdugalan, maraya usog. Asal-asal na siya hansam. Ha? Kamu katanta niya, nung kamu hansam, matawag ko. Ha? Hisin hansam di kanyo, minnapi. Wayroon. Na. How, no? Amin yan. Na. Hujil apwa. Ay kamu pagdugalan, ay kamu pagastulan, naunin hinangon niyo. To ininangon niyo. Ang pakauri astulan, ang pakauri dugalan, ang pakauri magmularatin atay mo, ang pari masasat sin syaitan, to ininangon mo. Hika isa. Ay mo pataallo ka, ay mo pakunikain atay mo pakabayaan mo, sa pakunikain atay mo pakabayaan sin. Bang mo piya kunikin atay mo pakabayaan mo, inikaw subol. Uning kabayaan sin subol. Budyang. Uno, budyang maa, sa tawa budyang uno. Dari bago mo sin syaitan di humundong, yuwaswisu fi sudurin nas. Di humundongin syaitan, di hapdiun, di karuun, di laulon. Nain ka mo. Ikaw to kero na ka. Di nabisan pagapdiun. In syaitan. Unin hinang niya. Unin hinang sin syaitan. Maguno. Manasat. Na. Dahil nga sabab yan. Yarin baita kato sin Allah Ta'ala, hujil afwa. Pakayan niyo impagampuni ang pagmaaf. Tawawa, timinggil hatu. Ika isa, ay niyo pabuta sain atay niyo kumunik pakabayaan sin Allah Ta'ala. Kina? Inbarantay ni mahal ka at tawabukun. Ikaw hansa, imbaran mo, mahal ka? No. Nabang siya mahal ka, pilasin. Bukun siya mahal ka, hiragang. Aon mahal ka, hiragang. Siya aon mahal ka, di manjari hiragang. Uy, namita siya mahal ka. Bainaka wa bainallah. Okay na? Hal ka, imbaran mo, bukun ikaw naginang. Misan ka bagintay nga mo. Eh? Diba? O isin lupa mo, yama mo, tawahin na mo. Siyo? Lupa yama mo. Na. Yeah. Away, di ka man dyan magpi, sin lupa mo. Hisim magpipi. Walladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Allah Ta'ala magpi sin lupa mo, halawm kau sin rahim sin ina mo, biyadin ng kabayaan niya. Na, nakabayta, kau amunan ng lupa kabayaan mo. Biyadin, yama mo nakabayta. Way, nahisiyo. Walladhi yusawwirukum fil arham, kayfa yasha. Nara nga sabab yan, ayaran min lupa mo. Bukun inayaran mo pantalon mo, inayaran mo pagkatao mo. Okay na? Dahil nga pag-ayad mo sin pagkatao mo, khujil apwa, pakaya tuod. Ang muri pa kayon, magdusa ka, sa wabdakan. Pakaya
di ikaw pag-astulan, pakayain ikaw mapatiagon. Aw niluhala, bang ikaw? Naglay na rito nagintaw, katluan ka mo. Tuong kadyam na, ay ikaw mangalo. Okay na? Ay ikaw mangalo, ay ikaw magwala, ay ikaw magkatantan. Kaya pinay yung pagintaw mo. Pangintaw ko rumin ni, lisag udua. Lisag dua rumin ni, biyaksay nuno mo. Aun lingog. Namisan ka matugal ang sinsiyari sa isa mura. Okay na? Bang ikaw ansam? Na. Ayan. Yadtuin ang buhok. Hikarua. Walisanuka rutabun aw ratmun. In at indila mo, suway siya, basa sadya humarap patuhan. Na kamu indakpat, pula-pula mo. Inamukurup hangpuin uno. Hangpuin, bahala. Na ay nyo yan laraka. Kamu biyaon, hingkam do sindunya iwan, akhirat. Kamu biyaon, hingkam do silangit iwan, lupa. Maita, bang way na maglapal, sin iyan, way na maglapal, sin Quran, iwan misan lapal, hindi na karon. Nah, aturan yun. So yan to ha, subay indila na to, basa sadya, di pagtahayan, magkabtangan harapon. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala, awla-awla na basahon ng sulat niya. Pula-pula mo yun. Katluan ka doon, yari halawang daghal sinuno. Laong simbata biyahon, swerte ka mo. Kina, mga anak po. Na. Kaya nga sa babya, matawag-tunang niyo. Bukon kamo'y manunang, kamo'y niyo. Pula-pula mo. Bukon na ikaw na maya-maya, ikaw na niyo. Naunin na maya-maya kayo mo, bantod. Bukon. Kataon dito na maya-maya kanya bantut. Na ikaw, tuman ko pa maya-maya simbantut. Mabaya ka. Ha? Pangasawaw na ka simbantut, nga wala milikan. Na. Yan to ha. Hikatro. Number 1, atay. Hikarua, dila. Hikatro, amalun. La tusgilu ka amalun. Insanun, ay ikaw masasawhimin ang sininang kabayaan sintao, hinangaing kabayaan sintuhan, di makalaul, inda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na? So, liaw na kaw kumaon. Ay nyo pagpakaon na tuad lang. Liaw na kaw. Natug, liaw na kaw. Ngayon? Na. Di makalaul, inda akan sintuhan. Kina? Sa im makalaul, amo inda akan sin saitan. May ta di makalaul, inda akan sintuhan. Okay na? In jawab, aun tatawangan sin Allah Ta'ala. Kina? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sisiusin magmabuga pa Allah Ta'ala, hinangun sintuan yung pagmabuga niya to, ingkatan hinang niyaw no. Yusrun, maluhay. Ikarwa ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haythu wa man yattaqillaha yu'allimukumullah. Way bihayan. Nang kimugdan ng pagmabuwa na to, patuhan, hinduan kita niyo sintuhan. Okay na? Buko saan ingat mo? Bukon da ingat singguro. Mayta. Allamal insana malam. Isiw yaddo. Guru. Isiw. Allamal insana malam ya'lam. Hisin nagindo. Na may taong guru aun murid. Sabab sadya. Di man dari mag-direct.
Okay na ito. Di man dyan mag-direct ito na kawasaw. Di subay kaw sumakatuno. Gani. O lumakad na dyan kawangin. Ay nga sabab yan. Imalup pakabayaan sintuhan. Aula-aula na yung kamo. Uy bihanda yaw. Paluhayon sintuhanin sulga niyo. Man salaka tarikan. Yaltamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu tarikan ilal sa kondisyonal way sasaw. Okay na? Nauto bihawon aon kita ako niya tubod yan. Patta mo yung kita. Pag kita siyang patta mo, long nga nagmemorize Quran, nalong nabanahon ko. Sambangon mo yan to. Ha? Kung ang budyang maas, budyang pa, bantu. Hangkan sa ikaw mag-usos. Ay, ikaw mag-usos. Inagising ka maasanta, bang aon hinang mo, harap mo sa hambukinang, ay ikaw mangura, dua kura. Sa isa mura mangura, kau dua kura, beding kaging mangura. Isa-isa mura, duay motor, mapaparagan mo to. Paragan ako, no, duay motor, isa-isa mura. Yan kayo magparagan. Yan kayo mo mangura, dua kura. Isa-isa mura. Dahil hindi ikaw mangura. Di nga oo, di nga buni. Di san uno pa yung strategy muri da. Bang ikaw to? Yan na, ingka mo na nga di biyaw hambuk sadya. Okay na? Ayaw ka mo simiha parugayin. Bang ang budyang magbihad, tulong mo. No way. Ha? Stop palaw. Ha? Maita, di mo makaya mangura dua. Tapi, ikaw to makakaya ka. Pahabaon na yung siki mo. Makaya mo. Bayad to ha. Unim baita. Di hayatin ni Khujil Afwa. Naka na to, nawang unin pa kayon na to. Amarallahu Rasulahu wal mu'minin. Naraaksin Allahu Ta'ala in Rasul niya, iwan simya kad Rasul niya, hawno, bimakarimil akhlaq. Sin pangaddatan marayaw. Kina? Na, insubul, suway maaddat, hasubul. Nauno ka mo, subul ka mo katan. Dari, subul ka mo katan. Nauno ka, subul maas. Suway maaddat. Kina? Amo yadto. Lama najala hadhil ayah, kala Allah, kala Jibril alaihissalam, للرسول صلى الله عليه وسلم أمرك الله بثلاثة أمور من آيات خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Biyaitaan sin Allah, biyaitaan sin Jibril in Rasul, di halom sin ayat ini, dia akaw sin Tuhan tu. Kena? Unin tu, hika isa, al-afu. Pagmaap, miyaati. Pagpatiak. Ikaw to, aun tay manghud mo, ikaw makulang. Walo ka mo magtay manghud, ikaw makulang. Ing kaunon niyo hambuk kapayara, ang kataw rin makaon. Isim pa kaunon mo muna, ikaw pagka ikaw makulang, at tawa mi manghud mo. Manghud, nari ka mo makaon katan. Isa-isa niya ra, biya din. Amin timangis. Hinahon mo Diyos yung kapaya. Biya din. Paisan mo yung kapaya, ikan mo yung unuyad to, ang pamulikotun bihan. Kina? Ang pamutubigan, ang kakantangin tubig. Inwalo ka mo, nakauno kataan. Na, uningan niya yan to.
Ha? Ganin? Di mo kay... Bukon sabaw kapaya. Mayta, aon sukal, aon gatas, aon tubig. Unin pagtagkan niya. Meron. Yan. Daliun. Na. In kaunon niyo yaon gandum matukas. Di makaunin kay bananoy na ipon. Naunuhon mo yung gandum. Basta pusa to. Suruon. Bang pusa to di makaon. Suruon. Hinangon siyuro. Nabang siyuro. Mungkin ha? Hinangon biyaki. Nah, kita mo yan. Bang ikaw to. Kaya kita mo rin biyaki. Narin na yan. So yan to ha. To. Pag-ampun ibang pagmaap, ibang pagpatiag, wa'mul bil urfi karwa. Hinanga sadyang kabayaan sintuhan. Ay mo hinangin kabayaan mo. Biya sindi bihaon ka mo. Ay nyo hinangin kabayaan niyo. So wain hinangon niyo, amin guideline di halawom sinunuin ni. Nabang mo hinangin kabayaan mo, nukaw. Ganin? Na. Ini katu wa'arid anil jahilin. Tangkis kau ring mga tao jahil. Amat tinalawang tinayad. In hadis tu raisab. Okay na? Unin hadis. Kala Jibril alaihi salatu wassalam. Alaihi salam. Inna Allah ya'muruka man. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man ma'aka minal mu'minin. Bisalasati umur. Dia akaw sin Allah Ta'ala. Ikaw, iwan sin umat mo, miyagad kay mo, tu para kala. Inayat tu raisam. Inadis tu. Ika isa. Anta silman kata. Lasahain tau katanta. Okay na? Ay, ikaw magpi. Biyaw nila sa unsin tauhan sam sadya. Nauto, kamu magtay mangudwalo. Ikaw rin hansa, ming katanya to pangit. Lasahon mura. Medin? Mayta. Tay mangu. Okay. Kabtay mangu. Antasil man kataag. Lasahatuod katanyaon. Bangaon di lumasakay mo, lasara. Bugtuon nila in lasamaon kay mo, in lasa mo matukan niya ay mo pagbugtua. Okay na. Kaya una nga di, kau aong budyang lumasakay mo. Biyanin, may ta problema. Uno yan, bugtuon mo, tawa lasahon mo. Allah. Nabugtuon niya, ikaw bugtuon mo. Lasahon mo. Sa bukol lasahon, magmula siya, iwan magmula kao. Lasahon mo, hakabayaan sintuhan. Jadi, tagariyad niya ako lang. Manglawang mo ikaw, ako ranas, ang kasulatan na saan. Ayaw mo kangi ay nito. Okay na ito? Ako ko lang muna na lasahon. Yari pa ako na ngadji sa lasahan. Okay na? Sa babiyari, khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin in hadis antasila man kataak. Lasahain tau katanta. Sabab mayta, imbar iman langgung mo. Imbukun bar iman uno mo. Sali kamu tao. Min bani Adam. Okay na ito? Lasahon talayad to. Lasahon ta. Sa manusia siya. Okay na? Na. Hikarwa. Watu timan haramak. Subay ko mareho kasuddahan. Intaw mangi kasuddahan kay murihili karayawan. Okay na to? Kanti ko no yan. Amod tindakan ka to, di halawm sin nasabutin.
imangi kasuddahan kay murihili. Sa ay murihili sing kabayaan mo, dihili sing kabayaan sin Tuhan. Ba't pag-ingat din kay mo po sa to? Ay murihili sing kabayaan mo, dihili sing kabayaan sin Tuhan, may tayad to. Sabab di niya tayo maun, mas to siya kay mo. Sabang day nga Tuhan, di niya ka na naman, o Tuhan ko. Unin nirihil mo, o Tuhan ko. In siya yaon mangi kasuddahan ka ako. Pindahay pangatayan niya, marayaw siya kay mo, iban marayaw siya marika ko. Kaya rihilan mo. Ati ko yan. Amo adto inda akan ka to, isiw si mangi kasuddahan kay mo, bukon mula sunon. Bangi ko. Unin beta sin Nabi Kato, yari, watu ti dihili man haramak inta umangi kasuddahan kay mo. Tay mangut malumbay, mangi kasuddahan, dihili ra. Okay na to? Bagay mo, mangi kasuddahan, dihili ra. Sa ay mo rihili, sindeng kay mo, dihili sindeng no. Unin nirihil mo kaniya, ad-dua. Ad-dua, lil-istighfar, walit-tawbah, warruju ilallah. Nakarihil ka o tawaway. Nabiyaon tuwan, di mang dihilin tao. Ikaw, tuwang umangi kasuddahan kay, murihilan mo. Hindi siya ni sa mga kasuddahan kay. Sabang niya maaga din inirihilan niya. Ay murihili ka, spirito ni sin. Okay na? Sa dihili siya, dua, o tuwan ko. Inipon mo yung undi makadsing kabayaan mo. Ando o tuwan ko. Pala nuain atay niya maun kay mo, iwan mari, kaku. Okay na? Kaya ikan kausin. Bay. Sa, aundihil kay mo. In ikaw ng hindua singular, na singular yung bayad. Bangkaw ng hindua plural, plural da isa. Daya sabihan ay ikaw mangayo, Rabbir Peli. In pangayo mo, Rabbir Pelanar. Naramin buhi. Oo, naramin pa siyang biluno. Ayan. Hikato, wata'fu amman zalamak. Ivan, maapain tao ng laog kayo. Dua. Siya nagdusa kayo mo, Ivan, ikaw nagdusa kaniya. Siya pa'y nagdusa kayo mo, ikaw pa'y matukan niya, dibes. Sa rayaw-rayaw. Okay na? Siya pa'y nagdusa, ikaw pa'y mangayo kampunan. Amo na in sa rayaw-rayaw. Sinaw to? Suri lang bagay. Okay na? Pula-pula, muhukon mahunot, imian sa jakaw suri. Mahunit at to. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, in paglapal niya suri, makapila. Astaghfirullah al-azim, makapila riwayat. Duwain riwayat. Makakapituan, iwan maka, na ini, ikaw nakapila na. Nakaway. Nakaway. Diba? Na hipapataon. Hisiyusin tao, man lazim al-istighfar. Hisiyusin tao matibot. Magkabtangan, astaghfirullah al-azim. Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Papanjarihon sintuanin lapal niya tuwang man ikhlas. Hiig siya rin nga kasusahan pakadtuon siya pa ka. Kuyagan. Nah. Tuto konsumay na at aw maribudyang. Ikaw in liyan. Bakon mo maun, doon na igadadyaon. Astagfirullah lagi, hindi kasudahan, magparak pasinsyen. Kadtua. Hindi na mo rin kadtuon. Inlayo sing kanila kaya rikaw. Garin? Ay, ikaw na nagdaraman bulawan, nagdarasin. Garin? Na. So to, yan to ha. Na, bang nato na hinangin yan to.
iunsintuhan daing katwinto. Alhammu, way kasusahan. Wal hajanu, way kabukaan mo. Wal kasalu, hiig daing kay mo sintuhan ingka saluno. Liso. Aun di kanyo lisuan. Taon. Isa man dari lisuan. Subay mo uno. Bang ikaw to? Na. Jari. Aun kabtangan sinib ni Abbas. Diha ayat ini. Uno yan, time na. Palisag siyam sadya. Sabab na how point time niyo. Mangyad to time ko sadya, sambil palisag ang putag dua. Na time niyo. Kabtangan sin Ibnu Abbas tungod papaman sintuhan wa'mur bil urf. Naraak kamo pa al-urf ma'ruf. Pamarayaw. Okay na ito? Pagdatong simbabaiyad to mimiyari kay mo, hindi iya kulong niya sinta usul ka. Impiya nga subukay mo, hinira niya magbakiwanin kay mo, mga subukay mo, hindi iya ko sinta usul ka. Naunin ni kabaitan. Tausul ka, impiya nga subo. Maglag pa karugay. Nalong mo ako sa inin tausul ka. Na makakal ka. Ni. Hindi lao, mangilag mo tausul ka, mataod kami sa ako na ini ng buok. Kina? Ayan. Na, unim beta sin Ibn Abbas, in ma'na sin al-urf, la ilaha illallah. Pataurin lapal mo la ilaha illallah. Pag kita mo kaya ikaw simbaba ilong mo la ilaha. Okay na ito? Bukon ka mo magtuin uno mo. Pataurin lapal mo la ilaha illallah. May ta dia akaw wa'mur bil urf. Wa'mur bil ma'ruf. Dakon mo siya pauno. May ta imbaba ibar iman. Iban sinusog bar iman uno. Wal mu'minuna wal mu'minat. Uno sila. Ba'duhum awliya'u ba'd. Unin hinang nila. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil. Naglag ko lang sin tausul ka. Inalaw masjid ini tausul ka katan. Dahil nga mga tausul ka ako ini. Naon palong liak mo rugay. Kena? Ngayon itudlo niya siya. Kena? Dayan. Yan to ha. Nah. Yan to ini kaisa. In la ilaha illallah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Yaqulu alaihi salatu wassalam. Afdalu ma qultu wan nabiyuna ba'di aw qabli la ilaha illallah. Insarayaw-rayaw piala palkaku sintuhan iwan sin nakauna rin kaku sabab siya ninlas unin ni palapal la ilaha illallah. Okay na ito? Dihan. Hikaru along sin Ibn Abbas in wa'mur bil urf hukukillah. Hak sintuhan di kato. Ulit kina? In hak sintuhan doon kay mo. Hinang mura. Kina? Dahil nga mga hak sin Allah Ta'ala kato, hika isa. Amarana bit tawhid wal iman. Amarana bi ittiba'i ahkami. Amarana bil ibadah. Amarana bit ta'a. Fahaja haqqun min hukukillah. Okay na ito? Hakit to sin Allah Ta'ala hinangunta. Hikatulong sin Ibn Abbas. Hukukillah. Hak si manusia pauno.
Wa min haqqin nas ala nas haqqihi ala nafsi. Hak simbaran mo pabaran mo. Kung kinaw to. Na. Manok-manok, matug sila hapdi, way. Way manok-manok, matug hapdi. Bang ikaw to? Nainta o, ang matug di kanyo hapdi, dumini. Aun di kanyo matug hapdi. Aun, ko magtug hapdi. Akad kamukha ko bang kamu aun. Umapit ka kita nyo na Jollibee. Okay na? Ikaw to. Di man jari matug hapdi. Wala mo kaya tunayin hak pabaran mo. Wa in ta'uddu ni'matallahi la. Nasa kalimatug ko hapdi. Manok-manok, di man jari, di sila magtug hapdi. Okay na? Okay na ito? Dahil sa mabyan, biyaon bang ang kanyo hapdi, agad kamukha. Sa, nari na ka mo pasuron, mari. Okay na? Na, yan to ha. Na, dahil mga hak siya, pamano siya, hak simbaran mo, pabaran mo. Okay na ito? Ay kau matug na sususa, ay kau matug hapdi, we, subay ka uno. Subay normal, bukon abnormal. Okay na? So, biya nagsapukaw sintihan mo, no? Mataod. Yadi. Wow, mataod. Ha? Way, napagaron ko siya. Na. Tuyad to. Na, manjari, hamuk masya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisya na iniya. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabot. In Rasul sallallahu alaihi wasallam jata yawmin kharaja min baytihi ila al-masjid. Yani ila masjid nabawi fil Madinah. Hamuk doon yabaita in Nabi nanaog siya ring habay harap pa uno. Masjid. Intaw bihaon bang manaog ding habay bukon pa masjid. Harap pa kain. Ganin? Pamul. Pula-pula mo irun bihon yan to hamul. Bang mo asubon may tak kamu mari. Window shopping. Yung pagtag nila, window shopping. In window shopping, makasipog. Mana sin window shopping, nangibog. Tuwaisin mo mga tang. Ay kamo magkadto, bang wayron uno niyo. Yari? Ta. Nauno. Annahu kharaja data yawmin ila ashabihi. Pag-ingat niya, yaw ni mga sahabat niya, na asal kari asali, magkadto siya. Pagdatong niya, puas niya si malam, sabab in adat, inatulan, sumalam in dumatong pa, kaya ratungan, isin sumalam, amin di matung. Na, atin niya nabing si malam, ubos niya si malam, nagsambagman, kay paasbahtum, kay paamsaytun. Nabang kita, mauno-uno na kamo simapon ini. Sabab mahapon na. Nasama-sama na pakalo. Amsayna, asbahna, wa amsayna mu'minina billah. Yung kami nilaw niya, simahina at sambil pamahapon, bariman. Kulo yan. Bukon yung beta niya, way kami nakainom kahawa. Ang pendikato na maununo na kamo yan. Nalaw niya, way, pasay ni nakalapi. Kamu na, way palaw na nakalapi. Unin maglapi yan. Sabi, injawab nila, pakalu na nagsama-sama na, asbahna wa amsayna mu'minin. Tinjamag nila Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakala alaihi salatu wassalam, wa ma alamatu imanikum. Uno yung pangilahan, hakabtangan niyo yung kamu, deng hamay naat, pabihaun bariman. Ano kinaw to? Unin alamat kiyan sukan kamu, unin kiyaun niyo.
Uning kaya unyo singkain. Tiula manok. Ha? Tiula kabasi. Tapagtulog. Sayul kabasi, bukon tiula kabasi. Na. Una yung pangilahan lay nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanyo. Nahikaisa, tayngugin niyo. Yung pangilahan lang niya. Kano? Kaisa. Nasbiru ala awamirillah. Dahil hamay na at pabihaon, kaya tatasan na mo hinanginda akan sintuhan. Pili ko nung yan. Naing kamu bihaon, pila tahon kamu mag-memorize yung Quran? Pila? Pila kamu mga di pila tahon? 2 tahon. Tatasin niyo to. Bukunin timabang kanyo yama niyo, bukun guru niyo, bukun isiyo, intatabang nun isiyo. Pila? Nainagin nila. Nasbiru ala awamirillah. Dahil hamay na hat pabihaon niya Rasulullah, kaya tatasan na mo inda akan sintuhan kamu. Number 1. Ikatu. Wa nasbir ala nawahillah. Iwan din hamay na at pabihaon, kaya tatasan na mo inliangan sintuhan. Wala kami imatod, wala kami rimungog, wala kami namisara sinliangan sin Allah Ta'ala. Mengkan, way cellphone nila, way internet nila. Ikaw to awon. Sarang nga timbiak kan niyo hiig. Ha, intakan sadya ama iwan ina. Ima po asad turi na. No. Ini kato. Min alamati kato, nasbiru alal bala'i wal pitani wal musibah. Kaya sandalan na mo impitna, kaya sandalan na mo musibah, kaya sandalan na mo unu-unu bala. Kina? Pila na, dito na. Ikaupat. In alamat ikaupat, wa naskurullaha alal kasir wal kasir. Piyag sukul na mo patuhan, tiyo-tiyo, iwan mataw. Kaya nga sabihan, hindi ka niyo, long sinana mo, ini anak ini, in kaya unya kuno kain na, tiyula ka basi. Napinda yun to, sayul ka basi. Ano, kira isab tiyula ka basi, ha? Ganin. Ayan. Naskurullah alal kasira wal kanil. Piyag sukul na mo patuhan intiu-tiu iwansin. Ataw. Ikato na ikaupat na ikalima. Wa narda. Radina bil qada'i wa qadarillah. Kiyukan kami. Sinuno-uno na intupungan ka mo sintuhan. Inyad to natug na. So, batik ka. Tiyukan kami sin pargantaan, sin tupungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na? In tiap-tiap ka ito ini ang pargantaan. Kita mo usogin sila katan, hansam ko mo yung katan, ang kalupa ka mo. Ang kalupa ka mo katan. Siguro yan. Na. Kiyuyakan kami lang niya, hapargantaan, hatupungan, kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, pilain siyabot nila. 5, alamat. Pakala sallallahu alaihi wasallam, antumul mu'minuna haqqa. Kamu na immatan-matan, bariman wa rabbil Ka'bah. Siapahan sin Nabi? Ibut pa Ka'bah. Ibut patuhan sin Ka'bah. Maita wal ka'batu kal alim wal alimu kal ka'bah inta umaingat biya sing ka'bah al ba'id wal qarib ya'tu ilay inta umaingat biya sing ka'bah in ka'bah madtuin taw malayo madturin taw masuok maguno inta umaingat bihadto. Mauning katan karayawan kaniya. Okay na? In katan karayawan hirihil sin Allah Ta'ala ta umaingat iwan kuyag. Kina? Yan.
Sabi to, jackpot kamu. Nah, ringa sabi to, aun beta sin nabilas, fal imanu bil qada'i wal qadar in pagmarat saya sintao, kuyagan siya, apargan taanirihil kaniya sin Allah Ta'ala, yujhibu anhu salasati umur. Paigon sintuhan daing kaniya, tumangi. Intu kangian paigon sintuhan kaniya, bang siya nakahinang makug siya hauno-uno na gantaan hirihil kaniya sintuhan. Kina? Hikaisa. Ba'idun an su'in niyah. Palayoon siya sintuhan daing haniat mangi. Okay na? Di man jari magniat mangi. Okay na ito? Bangkaw nagniat mangi, biya sin badyo kalummian. Inniat mangi, bukun badyo in kialummian uno. Jadi, pangatayan. Kaya nga sabab yan, nagmemorize ko sin Quran, malummin atay mo. Sila? Jadi ito? Kina? Nayari. So, amuyad to ha? Na. Ing kabayaan siniblis ko mangi inniat mo. Mayta, maghula siya halawang sinatay. In paghulaan sintao, ang mga subdivision, iniblis, bukon maghula habay, halawang sinatay. Dito na siya mangihi, dito na siya mangintaw. Ito, ihian heblis hintay nga mo, unuhon mo siya. Diyan siya mangihi. Jadi, binasahon mo. Ay, mali, pagkaraw kasundahan mo, binasahon sadya. Katayon. Ay, ikaw na. Na yan. Dahil nga sabab yan, yarin dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min du'a'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-uwos, mag-uwi na kita niyo. Allahumma inna nas'aluka as-sihha. Allahumma rabbana nas'aluka as-sihhata fi imanina. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo. Impangayon na mo kay mo, bang manin iman na mo, malano. Hertin iman na mo. Okay na? In iman malano, pipi ang sintuhan babae, biyakan siyo. Bukon ikaw magpi. Ito bang ikaw magpi, unin piyon mo babae. Arab, Militan, Lanang, Malayo, unin piyon mo. Ikaw to? Arab, unin piyon. Magbinaseban Arab. Ikaw na nang nilago-lago mo yung mamaya kong kago. Nasubay Arab hayaman. Putin pang... Bang ikaw to? Na. Allahumma inna nas'aluka sihhata fi imanina. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo, impangayon na mo, bang manin iman na mo, di kalummian. Kina? Hikaruwa. Wal amana, iwan utuhan na mo, bang man kami makatunay sin amanat mo. Maita, sabab aun amanat uno kato. Kino to? Uno pembeta, wahusnul khuluq. Iwan utuhan na mo, pangayoon na mo kami. Para yawain pangaddatan na mo. Abi haun, bukun maaddatin subulabudyang, bukun da maaddatin budyang ha. Suhul. Unin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man Aisha radhiyallahu an. Rawahu Imam At-Tirmidzi. Khiyarukum fil Islam. Immarayaw kaniyo, amurin marayaw magagama. Immarayaw pa kaniyo, ahsanukum akhlaka. Pina? Immarayaw pa kaniyo, amurin marayaw pangaddatan. Immarayaw pa kaniyo, ahsanukum linisaikum. Amin usog taga asawa, maadda ta asawa.
Amin usog way asawa, maadda ta kababaihan. Okay na? So, pagbakon ko simbudyang dunay kadi-kadyaon, mag-asip ka mo. So, asipon mo, imbudyang, nagbak ka mo ron, harap niya madto, harap mo rin sa mari, nagbak ka mo. May tadi pindi kahalaman. Asip pa. Assalamualaikum. Sa ayaw bihan. Ayaw magbiso-biso. Assalamualaikum. Signal sadya. Bukon bihan, assalamualaikum, bukon bihan. Kunday sabihan. Ha? Assalamualaikum. Okay na? Yan. Ini bihan di manjari. May tamakulong na kambayon. Na. Wahusnul kulong. Marayaw kaniyo, marayaw mag-agama, marayaw pa kaniyo, marayaw pangadatan, marayaw pa kaniyo, khairukum linisaikum. Marayaw kamo ang mga kababaihan niyo. Intaw taka asawa, marayaw siya asawa niya. Intaw way asawa, marayaw siya katan kababaihan. Atay manghud niya, ha classmate niya, ha pangdaig niya, hay no, basta katan babae. Mayta, sa babin Yahudi wan Nasara, mangiadat nila kababaihan. Taguyan ng kababayan para hanangin. Ikaw to, magparakaw hangin ng mga kabudyangan. Uy, assalamualaikum. Yay tak ka to in Yahudi wan Nasara, mangi sila addat sa kababaihan nila. Inkitaw no, hambuk sura sa laggo-laggo. Sa haba-haba ayat talong sing Quran, suratun Aun suratul Rijal. Sa aun suratul Mu'minun. Na yadturidtu kad aflahal mu'minun. Indulan sinayat, patabarakallahu ahsanul khaliqin. Mayta ya ayaran. In subul doon siya kasubul niya. In taw taka asawaron sadya siya hauno niya. Kinato, nayadto. Uno pendo asin nabi warida bil qada'i wal qadar. Iwan kuyag kau to datutupungan kay mo sintuhan. Ya kay no to. Amin lang mo kaya unniyo. Piula kuan. Piula ka ba si kuyag da ka. Magsukul ka on tiula ka ba si abat kay bananoy misan tiula ka ba si. Ha? Dari. Oh. Na murah-murahan dito na sadya bangmayan kita niyo. Kaya pag unay-unay sinallahu ta'ala hinang marayaw dahil tayo pangindoan na to bangman kita niyo mati butay ng marayaw maliso na kita niyo hinang mangi. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Allahumma ya rajak urjukna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka sihhatan fi imanina wa imanan fi husni khuluqina wa najahan yatba'ahu fala wa rahmatan minka wa ridwana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.